Evo nas na nekom Grčkom ostrvu. Ne znamo gdje smo, ali negdje smo u Grčkoj na nekom ostrvu. Evo mora, Isa, more. Mi smo na ostrovu Vonikade. Vonikade se zove. U sredata na nikade. Možeš nam ti reći The middle of nowhere. kako se zove Njemačka? Istočno Njemačka. Ovo je East Germany, ali zapadno Imačko. Znači, istočno Njemačko, zapadno Imočko. Kaži sad za apostolite. Ovo je i za Srbiju, ono je pomale je za Bosnija, ali Srbija ima celu religiju koja se zove Turbofolk. Ona ima Sveta Trojica koja sa Lepa Brena, Elena Krlauš i Ceca Veličković. I ima koji sa 4 evangelisti koji sa Šaban Šaulić, Zdravko Čolić, koji još ti da bile... Miroslav Ilić i još jedan koji sam go zaboravio, zašto to oni se sepak evangelisti mnogo odavna. I ima tam mnogo apostolici, ima mnogo sveti, ali to imate religiozan kanal koji se zove Pink TV. Mnogo religiozan kanal. Da, i jeszcze drugo koji može da go cenzurirate samo za lica nad 18 godini. Njimanje crvena točku. Je kazalica za Jugoslaviju i one kao je male kao mladi. Raboti učastva, ali ne vliza. Ok, javljamo se kasnije. Kasnije ćemo napraviti sljedeći. Sljedeći blok ide nešto kasnije. Nešto kasnije, javljamo se kasnije. Za kasni blok. Hvala.